So guys, for today's video na sad, suroy-suroy na sad ta, pak, pinasakay-sakay, pak, sana all BMW. Whoop, natakaron sa Riverland. Nanaw-nanaw, bisag asa, pak, nakasud na ta, dalian to nakasud. Pak, lakaw-lakaw gamay, pertigay kining inita panahon na guys. Init, mga alas 2 man siguro ni. So, medyo dili pagid siya maayo, kay perting init. Pak, video-video sa lanta kay o pa may tayo lingaw. Video-video. Pak, may sapa-sapa diri sud. O init kay guys. So, walay mapagyo na ngaon, tanaw mga unlan ay ipagkob. Pak, video diri. Nanood. Pak, video-video heart pa sila. Pak, video-video, kay mahimo, kay serado pa. Oh, different angle. Char in English. Pak, parang motion gate, Legoland. Muragwa kasabot ta ani. Kay perti ka init. Pak, murag ka uli-o na ginimporma. Uli ta. Kay init kayo. Nakaw ta, sibat. Pak, biyahe na sad. Balhin ta kay change venue kay pait init kayo. Di pa dito pwede di ay. So kining mga orasa guys, pertigi kining inita as in. So dirita, pak, aquarium, daliam to ni aquarium. Pak, picture, video day oy, kiat kag naong, sus ka kiats naong. O na yung mga dolphin, whales na maguto may dolphin. Pak, lakaw-lakaw, tagag kiniat na sad, pak, feeling the moment, oops, transition, pak, tora, ay pasini-sini, gitatag pwesto diri, muna sa The Palm, Jumeirah, pak, nakitag lingkuranan, pak, pinaplastar, whoop, kauna tagamay, the view at The Palm, minauta, ani kina istoryas manong. Pak, nagagigipang yaw-yaws manong. Pak, tunog. Whoop. Lah, yawad eh. Skandaliga. Pak, tumban rito. Gawas na rin mga balas. Instruct. Lecture first. Uy, tunog sa manong. Pak, nabata siya kalito eh. Pak, naon rin pagsansan balas. Thank you, sir. The next step. Pak, sunod si Mader. Pak, tunog si Mader. Pita na eh. Purma na. Daog na. This is 11 kilometers Bata sad. Today we call it the crescent of the Palm Jumeirah. Here we have 27 luxury Liga ning kahimua eh. The population here in the Palm Jumeirah Island is more than 78,000 people from 7 Pinapusing-pusing different pa. nationalities. Pak, tara. Pit ng purma. Pak, tunog si The Mader. great water, if you notice, there's a gap there, and also you find it here in the opposite side. Those are channels to refresh the water inside the Palm Jumeirah. And the last one, this is the last step, which is the trunk, including a Gana dong. 2,500 apartments. Tora de. Connection with the world. Pak, The whole last step na construction ko. of Palm Jumeirah Island, it took just 5 years, starting from 2001, the first step, and in 2006, people start to move to the Palm Jumeirah. Thank you so much, everyone. Please, from this side, we can Kini, move to sulit lang sa ligway ni. Thank you. Pak, muna siya sa taas guys. Kiuwan kita niyo eh. Tagak lantaan ni. Pak, para pa-video. Sayang kay entrance niyo, hindi ka mag-video. Ano kag nas langit. Pak, ang view sa gagmaya na kasi mga sikinan eh. Tuara. Muna na yung tinuod nga Palm Jumeirah. The Palm. Pak, tora Atlantis ay. Nahan. Tak, video-video.
Wa maram tagtiyawan aning gihahak nitong cellphone matagak ni. Oh. Sus na pa yung mga yati oh. Wak yati sa kay mga tag-iya na. May tagkaangkong tag-usa na. Tak video gyapon. Wap pinatransisyon. Mga to guys. Man na to. Nya karon kay medyo hapon-hapon naman. Ngita tagpagkaon na ni. So road trip ngitag kaunan. Dutag mga building o mo din na ilang railway day rice. Pak. Na guys, hapon naman kaya na. Gutom na. So, for now, bye.